Sveiki visi! Sveiki! Iš pirmos A klasės mokinė Sofija Tatarčenka dalyvavo sakralinės dainos konkurse Giesmių giesmelė ir buvo apdovanota 3 laipsnio diplomu. Mokiniai 6A, 6B, 9B, 4B ir 8A klasių dalyvavo kasmetiniame choro festivalyje, kuris vyko Vienoje, Austrijoje. Mama – pats artimiausias, brangiausias ir mylimiausias žmogus pasaulyje. Kadangi gegužės 5 mūsų šalis švęs mamos diena, visa šią savaitę buvo skirta būtent jums. Sveikinu savo mamą su mamyčių diena ir linkiu jai mažiau nervuotis, daugiau keliauti ir niekada nepamiršti, kad man jinai yra pati geriausia mama. Мамочка, поздравляю тебя с днем мамы, желаю тебе счастья, здоровья, любви и радостного настроения. Sveikinu su mamos diena, linkiu tau, kad aš būčiau geras tau, viskas. Поздравляю, мама, тебя желаю здоровья. Мама, я тебя поздравляю, желаю тебе больше счастья и больше отдыхать. Дорогая моя мамочка, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя всегда все было хорошо. Ученики учили биологию и не портили тебе нервы. Mūsų nuostabi šokių mokytoja sukūrė šokį skirtą mamos dienos progai. Užaugus tada pavaduosiu, karštai apkabinsiu širdim tyra, mama, aš būsiu gera. Penktadienį aktų salėje vyko koncertas mokytojams. Давно ли песни ты мне пела над колыбелью наклонясь? Ar mylėsi mane, kai netyčia suduš tavo brangiausias puodelis? Ar mylėsi mane, kai žolė įsiteps naujas švarkelis? Ei, viskas gerai, gerai, kai tu esi šalia. Aš irgi ją labai myliu savo mamą. Si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Тогда ты пожалеешь, Кулакова, что не ради свой носить не доверяла. Но за партой одной ты сидела не со мной и так много от себя воображала. Господь внимает их молитву. Он любит их сильнее, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет о детях, что еще не спасены. Она вернется, по-другому быть не может, нет. Она ведь не дает моему полумраке свет. Мы только с ней видали, пошумим, поскандали. Будем с одного металла, два ребра одной медали. Mes taip pat sveikiname savo mamas ir aš sveikinu savo mamą Aną, kad išliktų tokia pati kaip visada. O aš sveikinu savo mamą, Inną. Noriu jai palinkėti kantrybės, nes aš žinau, kas yra jos sūnus.
Sveiki, šiandien su jumis Augustas ir Sandra. Pirmadienį vyko akcija vyresnysis draugas. 9-10 klasių mokiniai pabandė būti mokytojo padėjėjais. Pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Костя, у тебя будет свой помощник. Обращайся по всем вопросам, обращайтесь к своим помощникам. Сколько надо прибавить, чтобы Снежана, сегодня ты попробовала себя в роли помощника учителя. С какими трудностями ты столкнулась? Были капризы, и надо было завлечь ученика. А так, в принципе, ничего сложного нет. Ты бы хотела стать учителем? Нет. Šiandien išbandėjai profesiją mokytojo padėjėją. Kaip sekėsi ir kokie buvo sunkumai? Sekėsi, kaip ir gerai. Tai buvo toks didelis sunkumas, kad su vaikais labai yra sunku susidoroti, nes jie nelinkia klausyti, ypač tokie mažesni. Šiaip mokytoja nebūčiau ne mano sritis, manau, toks darbas man buvo tiesiog per sunkus. Padėjai, tai patinka. Man patiko draugo diena, padėjo rašyti, padėjo skaityti. Мне очень понравился день старшеклассниками. Мне бы хотелось, чтобы было побольше таких дней. Gegužės 1 sekmadienį Lietuva švenčia mamos dieną. Ta proga vaikai skyrė savo piešinius mamai. O aš tą progą per technologijų pamoką padariau va tokią dovaną mamai. Šiandien su jumis buvo Augustas ir Sandra. Iki. Viso.